لەبارەی وەرگرتنی ڤاکسینی کۆرۆنا لە تورکیا و باکووری کوردستان دەچمە لای حەسەن کۆسەن لە دیاربەکری باکووری کوردستان لەگەڵماندا حەسەن هەروە هاوکارم ڤڕالی ژمریش لە ئەنقەرە ئامادەیە دواتە دەچمە لایەوە. حەسەن لە دیاربەکر هاوڵاتیان چۆن پێشوازی دەکەن پرۆسەکە چۆن بەڕێوە دەچێت وەک لەو هاوڵەشماندا هەبوو دەڵێ هاوڵاتیانی تورکیا و باکووری کوردستان بەشیشان ئامادە نین ڤاکسینی چینی وەربگرن. دەست پێکرد ڤاکسینê dest pêkir herwiha niha jî doktorek li vê derê em li nexweşxane Gazî Yaşar Kiliya Perwerdehî û Lêkolînê ne serê sibê saet heştê û pê de dest pêkir ev vaksîna ji bo xebatkarên tenduristiyê bi taybetî niha jî gavadin beriya du sê deqîqa niha rêveberê tenduristiya Diyarbekirê vaksîn xwe da a niha hûn jî dibînin xebatkarekê tenduristiyê ango bijîşkeke vaksînê bikar tîne hem li Tirkiye hem jî li Bakur em bêjin ev vaksîn bikar tîne. Mamoste سلامتی به درخواستی به سرچاوا و واکسین لخواده هم فازن چه بیجن بونا ما باش بو يعني بونا ملت ما باش بو ان شاء الله عاش تان دقت امگش يعني في غساقلي ده kurtulmuştum yani. Hon çı xabar dikkin veleri doktora? Laboratuvardan. Bele selameti. Serçava. Bele hemû xebatkarên tenduristiye yên ku li Diyarbekir'in her vê vaksînê bikar bînin li belê ez wisa bêjim li vê derê ew her wiha çenteyê ku pê vaksînê tînin û dibin ew heye ev jî her wiha ji ber ku ev vaksîn xira nebe tê bi van çenteyên taybet tê de bikaranîn hem ji bo bin pileyê de 20 heta ser pileyê de ser heta 20 derece 20 pile ve dermana muhafaza dike her bir rengi belê niha vaksîn li vir de heye û li hêviya xebatkarên tenduristiyê ne ew jî pey derpey yek li pey yekê têne vê derê vê vaksînê bikar tîne li Diyarbekirê derdorê 20,000 xebatkarên tenduristiyê hene gavadin müdûrê tenduristiya Diyarbekir jî got ku eleqeyeke zêde ji aliyê xebatkarên tenduristiyê ve heye ji xwe ev nexweşxana em lê nexweşxaneyekê gelek mezin e weke nexweşxana pandemî anya koronavîrusê hatibû amadekirin li belê li Diyarbekirê sadê heştiyê zêdetir halet êdî kêm dibin ji bo ku ev halet kêm dibin êdî ev nexweşxane jî an barê xebatkarên tenduristiyê jî hindekê sivik bûye piştî ku mamosteyan an jî xebatkarên tenduristiyê ev vaksîn bikar anîn li xwe dan dozek li xwe dan lê belê doza duduyê jî piştî 28 roj din dê dîsa bikar bînin ne tenê li Diyarbekirê em dikarin bêjin li temamê Bakur îro sibe ev vaksînkirina xebatkarên tenduristiyê her dê bi vî rengî dê berdevam bibe belê weke me gotî gavadin müdûrê an jî rêveberê tenduristiya Diyarbekirê ew bixwe jî li vê derê vaksîn bikaranî û ji welatiyan jî dixwazin ku lewra li Tirkiye li Bakur sadê 48 kesan yê welatiyan dibêjin ku dibe ku em vê vaksînê bikar neynî li belê banga xebatkarên tenduristiyê û rêveberên tenduristiyê ew e ku herkes çawa ku pabendî rênemayan bûn wisa bi dilxweşî her wiha wisa bawekê xwebexş bên û vê vaksînê jî bikar bînin di destpêkê de xebatkarên tenduristiyê kesên ku xwebexşin ew vî vaksînê bikar tînin vaksîn li watê de dayîn li vê derê de derdora 400 doktoran heye 400 bijîşkan hene weke me gotî sehetên serê sibê ve saet heştê û pê ve dest pêkir her dê berdewam bibe heta ku hemû xebatkar hatin vaksîn kirin piştî xebatkarên tenduristiyê welatiyên ku temenê we 65 û jûr 65 ew dê bêne vaksîn kirin piştî wa her wiha di rêza sêyê de ki hene xebatkarên an jî hêzên ewlekariyê hene piştî wa êdî welatiyê dê bêne vaksîn kirin hemû welatiyên Tirkiye li belê halê hazir 3 milyon vaksîn hatine ev 3 milyon vaksîn jî hatiye bikaranîn tête bikaranîn li belê tê çaverêkirin ku heta 10 milyon doz ji Çînê bigihe destê Tirkiye di gava yekê de li belê hûn dizanin Tirkiye bi Çînê re heta 5 milyon doz peymana 5 milyon doz an girêbesta 5 milyon doz bi Çînê re îmze kiriye li belê her dîsa Tirkiye bi xwe jî tê gotin ku di mehên biharê de wê vaksîna xwecihî wê bikar bîne her dîsa peyman li gel Almanya jî têne îmze kirin di çarşova van peymanan de tê gotin ku herî kêm sadê 6 serjimêr an sadê 6 nüfusa Tirkiye ya Bakur her debêde vaksîn kirin belê rewşa dayî bi vî rengê li vê nexweşxanê û li hemû nexweşxaneyên Diyarbekir yên Bakur yên Tirkiyeyê bikaranîna vaksînê berdewam dike.
هاوکارم حەسەن کۆسەن لە دیاربەکر لەگەڵماندا بوو دەچمە لای هاوکارم ڤڕال ئێرشمش لە ئەنقەرەوە لەگەڵمدا. ڤڕال لە ئەنقەرە ڕێکارەکانی پێدانی ڤاکسینی کۆرۆنا چۆن بەڕێوە دەچێت چێن ئەوانەی یەکەم جار ڤاکسینەکە وەردەگرن؟ بله کمار بهم به داخویانی که لزگین دست بکن حال لانقره پایتخت ترکیه جبر کو به علاقه جبر علاقه زیاده سیستم تک چویه سیستم بکارانینا واکسینی جبر کو نها ام جورین تماشا بکن جوریان دا جبر کو سیستم تک چویه نها بجیشک والانه هفکار من بلا جوری نشام دا نه هولک علاقه گلک زیاده یا چپمنی هیا ده هولاندا ده اودیان دا بندینه کو واکسینا کوجی چینی هاتیه به بکارانی نها بجیشی بندینه جبر کو وکی مگود سرانسری ترکیه و باکوری کردستان علاقه زیاده هبوش بو بکارانی واکسینا شنی جبر به هندیجی نها پایتخت ترکیه سیستم بکارانینا واکسینه تک شوی نه هنجی دبینن یعنی به علاقه گلک زیاده یا چپمنی هیا جبو و بکارانی واکسینی یکم واکسین انقره دو به جالی وزیر تندرستی ترکیه فارهتین کجا و هات درستن لوی درج نها به دهان او دا جوره هاتن آماده کردن او دوان جوره اندازی واکسین تی بکارانین ها وکی کو هنجی دبینن خبرکارین تندرستی خو آماده دکن جبو کو واکسین به بکارانین ها ابجوره کو هفکار من ارن گوندک نشانی مده لوی درجی خبرکاری تندرستی جبو بکارانین واکسینی خو آماده دکه اونها آماده کاری تکرین کو ویچا به بکارن امویج نشانی تماشاوانی نبودن وکی مگود یعنی دچن اودیان دا سیستم بردوام دکه لیبلی وکی مگود بگشتی د سیستمین بکارانین واکسینی دا سیستم تیک چو یعنی تفگرا لسر اینترنت تیک چو اجبر کو علاقه گلک زیده هبو جالی تندرست خبات کارین تندرستی و وکی دین کمارم بیجی ببیجن لسر مال پری جبو والاتیان جبه شکاتی آوا کرن والاتین کو دخوازن وی واکسینه بکار بینن وی لسر مال پری جخورا روج بدن دیار کن و الگوری وی واکسینه بکار بینن وکی هنجی دیمانا داد بینن ها آماده کاریا واکسینه تکرن و او واکسین وی نها لسر خبات کاری تندرستی بکارانین وکی مگود یعنی دنوا گل دا راستیج مترسیه که بو کو او واکسین وی چاب بکارانین باندورا وی چاب مترسیه وی کی هبون لیبل انها نشانی تماشاوان نج بدن کو چات بکارانین خبات کاری کو درزی بونه مبان را خبت بیزن اولیه حوجه و حمکس بین وی واکسین بکار بینن اجبر کو تکانه ریا چرسری بکارانین وی واکسین اجبر وی هندیجی هر دبیجن بلا حمکس به وی واکسین بکار بینه و لگوری ویجی خود درزی بکن ها ام نشانی می هفکار می ارنگوانی بلا نشانی دا کوچاتی بکارانی ام گوری وی بوی راج باخان کا روشاوی نیریناوی جی بس دینن بیجم یعنی وکی مگود یکم واکسین جالی فارتین کجا وحات بو بکارانین و پشتی فارتین کجا گوتبو باوی کی لزگن حوجه به بکارانین آنها واکسین هات بکارانین ام نیریناوی بسنین öncelikle geçmiş olsun. Kısaca bir değerlendirme alabilir miyiz? Kabul etmemiştim, sormamıştınız daha önceden. Daha önceden sormamıştınız. Kabul etmemiştim sizinle görüşmeyi. Tamam. Zor stas. Teşekkürler. Baş. Tamam. بله وکی مگود نهار به درجه هر بکارانینا واکسینه بردوام دکه لیبلی بگشتی نها به چندین اودیان دا جبر کو سیستم تک چویه واکسینا چینی هاتیه نای بکارانی ساعتین پیش آمده جی امی آگاهی برفرتر جبو بینانی کردستان بسیار راگینه. هاوکارم ڤڕال ئێرشمش لە ئەنقەرە لەگەڵماندا بوو.